Nauna kalabay MPCC gi President TN Hawkip ngasidagi thabak puba hawkre Minister reshuffle gi matangda AICC gi lujungpasinga unagadawri JCILPS na mapaldagi changsilakliba sinmising ngasidagi yangshinba hawkre amadi Central Forest Division na Konbar Reserve Forest Area da ain gi wangmada lamkhopchilibasing Forest Department na takthokpa ngamdre Kurumzari miyang tabiribis butaram oksari haujik mapmoiba pausing Manipur Pradesh Congress Committee gi nauna President Khalaklaba MLA TN Hawkip ngasidagi thabak puba hawkre ngasi Congress Vavan da pangtokba President gi thau puna nabagi sinabagi thorom aduda Chief Minister Okram Ibobi hanagi President Deputy Chief Minister Gekhangam Minister Funjathang Tonsing na maruiba miyoi singoina saruk yake ngasigi thorom aduda Minister Funjathang Tonsing na tana atopa Minister Singh amata saruk yakide adumoinabak Party asigi MLA kaya di saruk yaki nauna President ki thau puraba TN Hawkip na paumi singda phongdokibada Minister Sindok Sinjin gi matangda laliba nithokaba numita Chief Minister amadi Deputy Chief Minister ga loinana Delhi da chatuna AICC gi President amadi party gi luchungba sing unaduna khanagani haike mana makata na Minister reshuffle tawbagi wafam asi haujik paliba sarkar asina chahi ani makhai sarkar pairapa matam adudagi pressure group MLA singna taknaduna laklabani MLA Singnadi Minister Taramak Shinba Pambani Adubu Sinba Sindaba Haiba Adu AICC gi President Amadi Chief Minister gi Khutta Leiri Phongdoki A long time Tara to view so that Chatkadu Tara to they are election ready Uigani another Lakadu mission is advantage Uigani in view of coming elections in it not otherwise not power game Haibani Adubu final decision day. This is truly the prerogative of Chief Minister and the wisdom of INC President Madam Sonia Gandhi. Mabani na yanu port to carry oiga dobuno adudi nobody knows. Mana makatana Party ki President ama oina PCC, DCC amadi BCC ki thakta leriba party ki miyam ga punna zaminaduna Thabak tongminagani lakadoriba municipal election da party asibu miyamna thajaba thamlaktuna chauna mai pakani haibagi thajaba lei haike Strengthening of the party in the DCC, BCC, going among to as a teamwork oina khutna sakani and this time friends ours is a collective leadership of decision Maramdi in a few months time we are going to face Manipur Municipal Corporation election. Preparation time is in fact very limited, but I hope the love of the people and confidence in the party will make us happy. Yelomi kanana bagi pandamda JCILPS na ngasidagi mapaldagi changchalaliba migrant workers singi mathakta drive chathaduna yangshinba hawkre Joint Committee asigi convener KH Ratana Luchungba Kangbo amana Tobisana High School Complex da Sagaliba Kaitel amadi Manipuri da Sagaliba Secretariat Complex da Thabak Shuriba Singh Yangsinkre Timasina Tobisana High School da Sagaliba Kaitel gi Sinmi Singh Niom Chumna Pusilakpra Yangsilubada City OC na atingba pibidagi ngahak ningai singdana ke Labor Department ke Labor Task Force Imphal East West ke Official RK Balaram na luchungba official kangbo ama yaukshilakuna sinmi singi saktak check tawki maduda Interstate Migrant Worker Regulation of Employment Condition of Service Act inisimachapan Ombudra mapan ayambana ilam kide masagi saktak che amata yaudaba sinmi chama hena makataba verification gi damak hangang police sinake Manipuri ki Secretariat Sagaliba asidasu ek ayamba ilam daba thengnaki
Level Task Force ki official RK Balaramna ain kaina lamdam asida mapalamdagi sinmi pusilapa thingnaba honaba haibasi aikhoi khudimaki daitani phungdoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔ.ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ खितंग ऑफिशियल होइना नुंगाइतबा फावै JCRPS के कन्वेनर केश रतनना तोम्बिसना हाई स्कूल कॉम्प्लेक्स सेमगलिबा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अमदी सेक्रेटरीट सागतपगी थबकसिंग आइनगी ओइबा चटनाकांगलोन ngaktabana khudaktage thingzilagani government na lamdamasida semgat sagatpagi mingda mapal lamgi miyoising leptana pushilapa horariba asi leptrabadi JCRPS na tumina leiroi government na yelomi muthanaba hona biganu haiki सिंजा सिजु प्रॉपर डॉक्यूमेंट पाइदे मरमदुना हाइबा सिगी थबक सुबम अखोय सिम्प्लेक्स सुलिबम मार्केट कॉम्प्लेक्स है मसी अखोय मोय रेजिस्ट्रेशन पाइदे बबा मोय लाइसेंस पाइदे बबा मोय सि थबक सुबय यारो सिदगी जेसीआरपी ना हाइबा सिगी थबक सुबम जे अखोय थिंगे ना अखोय लाखुसरे मान हाइबा मतुना सिम्प्लेक्स ना सिदा थबक सुरिजे म कनो तौदे अखोय लेवल लोगी मतुना इंटरनेशनल मार्केट वाकमेन 1979 मतुना रेसा तौदे अमदी मांगना माइग्रेट लेबरसिंग मपानी पोरेसे मसीगी लाइसेंस मोय पाइदे हाइदि मणिपुर चलैबा इंटरनेशनल माइग्रेट वाकमेन से मसी मोयसे थुगाइरे मरमदना मोय मखाताना हाइबा लाइसेंस पाइदि बफा मतगा रेसा तौदि बबुदि मोय थबक सुबा यारो कोरदि थबक अखोय मसी थबक सोमजे थबक थिंगनि तौदि नुमिनि मुंदा अखोयगी मसीगी एजेंसी अखोय फार्म दो मागी सिम्प्लेक्स अखोय आरपी ऑफिस लागांदा मखोय अखोयगा proper check up moina khoida moi verification towe ba chesa upam changi Divisional Forest Central Forest Division akonba mafam singda leriba reserve forest area gi manung chana hengangi marging lokchau da sariba eco tourism yauna lanai myoy kyana sericulture farm tawshinba kaya yaure masida forest department na karisu tawbangamdre reserve forest area da matau karamna eco tourism gi thabak paikhalibano amadi sericulture department na hariba mafam sing asida lanai myoy singda sericulture gi thabak thoram sing paikhanaba ayaba pikibano haiba chapchaba khangbangamdre आयन की वांगमदा लम खोपचिलिबा सिंग तकथोकनबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मरी लेनबा मियोइसिंगना लौखलपा खोंगथांग अमा ओइना ममांग चहिगी अक्टोबर था फावबदा पुन्ना मियोइ यांखैगी मथक्ता लम खोपचिलंबा सिंग तकथोकपा ngamkhre लेबाकी फमनाइबा अमदी मिचंग संगा लेबा मियोइ खरना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंग असिदी हौजिक फावबा तकथोकपा ngamdana लेरी इम्फाल ईस्ट के हेंगांग रिजर्व फॉरेस्ट सदर हिल्स रेंज की चिंगी मफम सिंगदा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1958 अमसुंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1954 वांगमदा हेंगांग मखा लेकाई अवांग लेकाई कायरंग खुनौ मार्जिंग लोकचाउदा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के लम खोपचिंदुना यम साजिनबा अमसुंग सेरिकल्चर अमसुंग टूरिज्म डिपार्टमेंट की प्रोजेक्ट कया मनिंग मखा तमना चथरी हारिबा मफम सिंग असिदा लम खोपचिलिबा सिंग असि मणिपुर फॉरेस्ट रूल 1958 की मखादा 1913 दगी 1915 फावबदा नोटिस कया थादुना होंदोखिनबा वाफम कया खंगनबा लेख्रे तरासुबा मणिपुर असेंबली की कमिटी ऑन पिटिशन ना मणिपुर सरकार दा इविक्शन तौनबा खंगनबा लेख्रबसु हौजिक फावबा मपुंगफाना तकथोकपा ngamdana लेरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा प्रोजेक्ट पाइखलिबा अमदी लम खोपचिलिबा कांगुना हारिबा मफम सिंग अदु इविक्शन तौदनबा डिपार्टमेंट ता फावबा खंगलपा लेख्रारी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1958 अमसुंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1954 की मखादा इविक्शन तौदुना लीगल एक्शन लौखटपा यारबसु हारिबा मफम सिंग असिदा सेरिकल्चर फार्म अमदी गेस्ट हाउस साजिनबा यावना लम खोपचिनबगी थबक चथरिबा असिदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना ngasi फावबा थिंगबा ngamdri फिबम असिदा फॉरेस्ट मिनिस्टर टीएस देवेंद्र ना ngasi फावबा वाफम अमता फोंदोक्तना लेरी चही असिगी अप्रैल अमदगी मणिपुरदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 1913 चन्नबा हौरगनी हायना मणिपुर सरकारना लौथोख्रबसु एक्ट असि चन्नद्रिङैदा पाइखकदबा थबक थोरम सिंदी करी अमता सेम साबा उदे हायना ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव इम्फालना खंगलले अप्रैल अमदगी एक्ट असि मणिपुरदा चन्नबा हौबा तारगदी फूड सिक्योरिटी एक्ट 1913 असि चन्नबा हौखिबा चही अनिगा था मापल हौख्रे एगसी चना हौदबा मांगखिबा चही अहुम अदुगी कानबसिंग अदु मियामदा अमुहना फंगदबगी फिबम द लेरे फूड सिक्योरिटी एक्ट चनरकपदा मियामना हई सिंगना लांथेंगनबा चंगी हारी
मियाम गी लुचिंगबगी माइखुम उबलगा चाकथुंग लौथोकलिबसिंगदा करिसु तौबा ngamde habasi kaudaba fai मिखल मयादा मियाम गी चाकथुंग मतलगा सेल पाइरबनी हाइदुना मिरेप ओइरपसिंगबु लई परेंग हुप्पा तोकलसी हाइरि अवांग नोंपोक लमदमसिंगी मनुंगदा मणिपुरदा लाक्लिबा अप्रैल 3 दगी 10 फाउबा पांगथोकदोरिबा अहानबा मणिपुर इंडस्ट्रियल एक्सपो असिना ख्वाइदगी चावबा एक्सपो मखलमा ओइरगनी हाइना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना फोंदोखरे तांग 3 दगी हौगदोरिबा इंडस्ट्रियल एक्सपो असिगा मरी लेना ngasi ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा कर्टन रेजर की थौरम अमदा मिनिस्टर मखाताना फोंदोखिबदा तोंगान तोंगान बा मिनिस्ट्री हाबदे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के मिहुल सिंग्याउना स्टॉल चट्रे के यांखै हांगदोना एक्सपो असि लंबोई खोना खोंगदा पांगथोकदबनी तौगदोरिबा वेन्यू से कंप्लीटली ए न्यू वेन्यू अमा ओइबा न्यू वेन्यू अमा ओइबा सिदा सकोइन अटेम तौबदी लेप यादबा अटेम तौद्रगदी मसी अखोइ लोइहौरोइद्रा हाइबगी नुंगनांग बा अखोइदा अमा लेबदुना अखोइन लंबोई खोंनांग खोंगसी मागी चौराकना मागी एरिया से 27 acres ni akoi 27 acres tane akoi na tawgadori se aduga yamna hena marang kaina tawba ya ba aduga area mo oiba sida magi infrastructure sing si kharama khaidang loiraga su akoi pangthok pa yana ba akoi gi jaga sing si uhanna na ba mapandagi lakami do okay development is going on haibagi sense ama aduma पांगथोकदोरिबा इंडस्ट्रियल एक्सपो असिदा अप्रैल 3 दा टेक्सटाइल्स डे अप्रैल 5 दा ट्रायो हैंडलूम बिजनेस मीट अप्रैल 3 दा हैंडीक्राफ्ट डे अप्रैल 3 एंटरप्रेन्योर्स डे अप्रैल 9 दा फूड प्रोसेसिंग अप्रैल 9 दा MSME अमदी अप्रैल 10 दना सेरिकल्चर डे हाइना थरम कया पांगथोकनी हारिबा मरक असिदा अप्रैल 3 तगी सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकदोरिबा नॉर्थ ईस्ट एशियन बिजनेस समिट मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंहना समिट असि हौदोकनी समिट असि लोइसिनबा नुमित हाबदी अप्रैल 9 दना MSME के यूनियन मिनिस्टर कलराज मिश्राना सरुक यारगनी हाइरी हौजिक फाउबदा हारिबा बिजनेस समिट असिदा एशियन लेबाक के एम्बेसडर सिंह सरुक यारगनी हाइरी हारिबा एशियन लेबाक तरा सिंह अदुदी म्यांमार वियतनाम कंबोडिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया लाओ अमदी ब्रुनाई हारिबा एक्सपो असिदा टॉप टॉप मखल अमा ओइना पासपोर्ट अमदी आधार कार्ड साननबगी खुदोंग चाब सिंगसु विजिटर सिंह दा फंगनगनी हाइरी कर्टन रेजर की थोरम अदुदा सरुक याकिबा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिशोरना तोंगान तोंगानबा मिनिस्ट्री अमदी प्राइवेट कंपनी कयाना सरुक यागदोरिबा एक्सपो असिदा मरुइना सर्विस इंडस्ट्रीज टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी फूड प्रोसेसिंग अमदी तोंगान तोंगानबा इंडस्ट्रियल सेक्टर कयादा मियेंग थमगदोरिबा असिदा लमदम असिगे एंटरप्रेन्योर कयाना सरुक यादुना खुदोंग चाबा लौबियो हाइना अपील तौखी मणिपुर की लाइबा स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योरसिंग अदगी छात्र छात्री खुदिंग फाउबो लागदुना मसिदा खंगौनबा नॉलेज हेंगलौनबा होनाबदा सोयना कानागनी इवन आई अपील टू द स्कूल की प्रिंसिपल्स इन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल और मखोगी छात्र छात्री सिंसे पुदुना हजिके हारिबा नॉर्थ ईस्ट की ओइबा अहाबा मणिपुर इंडस्ट्रियल एक्सपो सिदा विजिट तोहनबियो मसि याम कानागनी मसिदा चंगबगी एंट्री फी लौगदबा थुदोंना लेरमोय एंट्री फी लेते अदुना यामना एजुकेशन दा यामना कानागदबा दुगुंबा इवेंट अमनी ngarang numidang pung 3:00 kunlom chapa matamda rims campus da leba medical superintendent maishnam amuba singagi quarter da masakhang da singna bom langsinduna pokai hankiba thodokpu yaning da bafongdok tuna ngasi rims ki gate nupi kayana wakam mifam chathakre laizing ningthok mera lupna sinduna chathakiba wakam mifam aduda bom na solution purak loi bom gi culture yaning de hospital da aki akhang thon biganu habana chingba wahi kaya प्लेकार्ड सिंह एके सरुया खिबी नुपी अमना अथुबा मतमदा बोम पोखाय हनखिबगी मरम करिगिनो कनाना चथकिबनो हाबदु सेंदोकपिरो हाइना फुंदोरली मरम चादना रिम्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम अमुबगी क्वार्टर दा मरम चादना बोम लंगसन बिरम बाबसा कोइसो थमोय सौना नुंगाइताबा फावजै अदु कनाना करम संस्थाना करी मरमगी दमकता लंगसन बिरम बिनो हाबदो मरि मखोंग चुमना सेंदोकपिरो हाइना खोइसो हाइजनिगे बोम लंगसिलंबा थोंग यानिंगदबा फोंदोक्तना रिम्स की स्टाफ अमसुंग महिरोइ सिंगसु वाकन मिफम चथके खोंजंग अदुदा डायरेक्टर प्रोफेसर एस रिटा प्रोफेसर ए के जॉयसु सरुक याके
रिम्स की कैंपस बॉम थमलंबा पोखाय हलंबा पामदब थोदोक सिंथोन बीदनबा मरी लेनबा खुदिमक्ता इंस्टीट्यूट असिगी अथॉरिटी ना अपील तौरी असिगुंबा थोदोक सिंग मतुंगदा अमु हना थोन बिगनु इंस्टीट्यूट असिदा मपालमगी महैरोय कया तोंगान तोंगाबा कोर्स सिंग तमनबगी दमक लागतुना हॉस्टल द लरिबनी मसिदा महैरोय अमसुंग मियामदा मिपाइबा अमा थोनगनी लाइबक थिबा असिगुंबा थोदोक सिंग मतुंगदा अमु हना थोन बिगनु हाइरी अमरोमदा ngarang रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल क्वार्टर दा बॉम पोखाय हलंबाबू पोखा हलंबा अदु माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर ननी हारी लुबसिगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंलेन मैतेगी चेरोल अमना लुबसिना कैदौनुंगदा अना लायंग संगसिंगदा लांदा चथरोय अना लायंग बु सेंदोंग ओंथोलिबा सेन चाबसिंगदी यादे हाइबा परा अमा खंगनद्रिबा फावबा तुमिन लेथोकलोय हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा रिम्स की डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर अमदी मेडिकल सुपरिटेंडेंट दा लंदाना बहनरिंगैदा सिक्योरिटी फोर्स की चेक्शन थरांग कंसिलपदगी रिम्स कैंपस मनुंगदा हैंड ग्रेनेड अमसु लंथोलंबा लेखरबनी नुमित खरनिगी ममांगदसु रिम्स अथॉरिटी सिंगदा मसागी मराल याजदुना वॉलंटरी रिटायरमेंट लौननबा अइब चेरोल अमसु पिसिंदुना खंगनबा लेखरबनी लुबसिना रिम्स अथॉरिटी दा सेनखाई थुमखाई चथब लेते अमदे लांदा असि सिंजा थुमजागी मायोक्तनी मणिपुर दा लेरिबा लुप नत्रगा लनाई मियोय अमतना मरालेब सिंग कंखटपिगनु रिम्स तगी सिंजा थुमजा मुथतुना मणिपुर मियामदा अफबा अना लायंगी खुदोंग चाबा अमा फंगन की गनी हाइबदु मणिपुर मियामदा लुप असिना सोयदना उटकनी रिम्स अमदी जेनिम्स पु लाइरबा लौमी सिनमी मियामगी अफबा लायंग पीननबा होनगनी हाइरी पाउ मैराथन अतिम ब्रेक अमता Mountai's Coaching Center, Chimirong for class 7 to 10 BOSEM. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 9612363858. Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and Outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. When service separate hostel available for both boys and girls. For details please contact Combined Tutorials Office, Sagoldan Moirang Merak Machin Bus Parking Imphal. Admission open Bhakti Coaching Institute BOSEM amadi CBSE की class 9 amadi 10 की foundation course ni English Maths Science Social Science हाइरिबा subject सिंग सिदा experience लेरिबा ओजा सिंग असेम नबा तोंग्रम गुलाम चार लाइसम नंदो सुशील शर्मा सिंगबा ओजा सिंग ना ताकपी तंबिगदौरी लागलेबे अप्रैल की तारीख 13 दगी सेशन हौजरगनी मतम आयुक पुंग 5 दगी 3 मखाई फावबा अफबा महिरोय पुथोकबदा इखोय बिसु सरुग याहनबियु Bhakti Coaching Institute एंगथा अवांगवे स्कूल हुराई थांगजम लेकाय ब्रेक मतुंगदा ताराम नोक्सरी ngase punipan rom tabo madamta Churachandpurgi New Lamkada leba DK Mang Kouba miyo amagi mayumda khamduna leba Tata Safari amagi makada Chinese hand grenade ama leramle police na bom adu asoy angam yaudana lakhwakre thawong adu bu lamdam adonggi miyamna nungaitaba phongdorakli अमरोमदा डीके मांगी युमदा बोम लंगसिलमदे हाइबा पाउ ताबदगी नुमियुंगबा अदुवाइदगी लमदमदुगी मियामना चुराचांपुर बाजार थोंग लोनसिन हंदुना यानिंगदबा फोंदोके खुदकता बाजार थोंग लोनसिन खिबा अदुना पोचे लेबा लापो मियामदा चाउनो खुदुंग चादबा मायोकना हनके कैथेल कारपो मियो क्यासु करी थोलगदगी हाइबा खंगदबना मिपाइबा फावबगा लोइनेना मयुमदा हनके मार्च तांग कुंठा माथोगी निमिदांगदा चुराचांपुर कुमुजाम बलेकाय दलेबा हेमा मोमोचा अमदे निंथौजम अबुंगी मयुमदा सकंगदबसिंगना बोम लंगसिंदुना पोखाय हलंबगी थौदोपु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi वाकत मिफम चथखरे कुमुजांबा मैते लेकायदा चथखिबा वाकत मिफम अदुदा चुराचांपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा खुंदाबा तोंगान तोंगानबा मैते खुलगे मिहुत सिंह सुसरयाके युमलक्ता बोम लंगसिलंबा यानिंगदे बोम लंगसिनबदा चेनबा मियोय सिंह खुदक्ता चेराकपियु एकोई शांति पामी अमदे शांति ओइना लेहनबियु हाइबदा चिंगबा तोंगान तोंगानबा
प्ले कार्ड सिजनकी चुराचांपुर खुंदाबा तोंगान तोंगान लूप सिंधुना पांथोकिबा वाकत मिफम अदुगा मरी लेनना इमा लेमरेल अपुनबा लूप चुराचांपुर की प्रेसिडेंट अंगोम नयनीना चही कयागी ममांगदगी हौना चुराचांपुरदा मैते सिंह शांति ओइना खुंदा लेता दुना लाकपनी हंदक चथरकलिबा थवोंग असि कनाना चथरकपनो हाइबा मरी लेनबसिंगना थिदोकपियु चेनबा मियोइसिंग चेराकपियु हाइबना चिंबा वाफम कया फोंदोरकली खोई मिरक्ता बोम लंसिनबा अनगे युमलक्ता लंसिनबा शांति ओइना हिंजरंबा खोइसिबो हाइबदी का अकी अखंग लेहनबा तंदु लेता हंदबा सिगिदमक्ता तौहनबिगनु हाइदना खोइना धरना सि फमजबन बोम पोखाइबसि अखोई अमुक्तसु हाइबदी ममांगदसु अमुक्ता थोकिद्री बोम पोखाइ हलिबसि करी मरमगिनो हाइबदो कनो सेंदोकपिरो हाइबसु अखोई अदुगी वाकन फमनी अदुगा गवर्नमेंटनसु हाइबा बोम पोखाइबा कैदोरिबा सिगी मतंगदा अकनबा मियंग यंग बिदुना अखोइबो तंदु लेताना शांति लेना हिंगनबियो हाइबगी वाकन मिफम अदुगा मरी लेना मैते सोसाइटी चुराचांपुर के जनरल सेक्रेटरी आर.के. इनाउना चिंगी लम ओरबसु चुराचांपुरदा मैते सिंह शांति ओइना खुंदादुना लाकपनी हंदक चथरलिबा थवोंग असिना मफम असिदा लेबदा अकीबा फावले चुराचांपुरदा खुंदारिबा मैते सिंह पुलिस अमदी मणिपुर गवर्नमेंट ना ngak senbagi thabak paikakadabani natrabadi thawdo asina mairikpidagi maijawi olakpa yai phungdoke yengthibi be yawibra lairagadi phongna haibiu maitai community da akhoi phongna chongthok charaga asoi be yawraga su akhoi gi aran basi lere akhoi gi aran bodo makhoi da haijaraga akhoi gi lan gi bodo khoi sumthok chage adugumba tanja pidana aron badagi lonja lonthum tawduna मियोई बाबू तेमसिंगनर पासिदी मैतई सोसाइटी की साइट की जनरल सेक्रेटरी मोइन थमजनिंगली बदी हौजिक हौजिक थेंगनरिबा लड़ाई सिदा मणिपुर गवर्नमेंट सु तुमिन लेबिगनो पुलिस के साइड सु तुमिन लेबिगनो खुदक द फारगा मरा लेबसिंगदो दंडी पिबियु हाइबसिनी खोई साइट की थमजनिंगली बस लाइस्रम बिरजित कौबा एसआई अमना मनाव नुपा थोकपा चिंगलेंबा नोंमैना कापतुना हातखिबगा लोइनना सेमखिबा जेएसी ना चंगसिलपा खोंजंगदा थांगमैबन यूथ ऑर्गेनाइजेशन थायो अमदी राइजिंग नॉलेज यूथ क्लब खोयाथोंगना सवकनी हाइना पावी मिफम पांथोक्रे थायोगी ऑफिस दा पांथोकिबा पावी मिफम अदुदा क्लब अनि असिगी स्पोक्सपर्सन एनजी घनश्यामना फोंदोकिबदा मनाव नुपा हाटपा लाइस्रम बिरजित अतुबा मतमदा अकनबा चेराक पिहनिंगी लोतुना लेरिबा मामा मपानसु मियाम खंगना थोरक्तुना चंगजहनिंगी एसआई बिरजित की लोइनबी मसाना मीडियादा लेखिद्रबा चिंगनेंबगा करिगुंबा मरी अमत लेनदे हाइना फोंदोखिबा अमदे चिंगनेंबगी मचेनसु चिंगननिंगाई ओइबा मरी लेनदे हाइना फोंदोखिबा लेख्रे हौजिक बिरजित की लोइनबी डोली मचा अपिकपा अमगा अचौबा दसा मायुंगना हौरे जेएसी ना पिकलिबा मामा मचागी येंलगा मखोय अनिगी मथक्ता अथिंगबा कोमथोकपिनबा अपील तौरकली सम बिरजित हारिबा मिहात पासी माक मराल यामना चावना लेरबा मियोयबनी माकपु माकी मतिक चावा चेराक पिबदा क्लब अनि असिना अखोय चाक पिहनजनिंगी अदुगा मिहात सिगा मरी लेना सेमखिबा जेसिना लोखलपा थबक थोरम सिंगदसु अखोय क्लब अनि असिना मा सगसगनी बिरजित की नुपी सी अखोय गी लेका अनि सिगी क्लब अनि सिगी जुरिसडिक्शन दा लेबा निंगोल अमा ओइबनिना नुपी मसा सिगी अमदी मान पोइबा पिकलिबा अंगांग सिगी येंगबिरगा मखोय अनि बुद्धि खजितंग कोमथोकपिउ मरमदि मखोय नि मरा लेते Manipur State Legal Services Authority की मियं मखादा नोमुगी अबा legal awareness अमा कैसनापात मुतुम लेरक तपांतोक्रे District Legal Services Authority Imphal West अमदी मुतुम लेकाय मेरा पाइबी एसोसिएशन अनिना पुनः सिनखिबा थौरमदुदा Advocate C.S. Narendra Singha अमदी अंबागे General Secretary B. Supriya Devina Resource Person ओइना सरुक याकी C.S. Narendra ना चिंजा की मरमदा मियामदा सुगाइना खंगन की अमदी B. Supriya Devina नुपीदा चथबा क्राइम की मतंगदा वांगा की District Health Mission Society की मखादा Affairs of Binar Center ABC न सिंधुना Preconceived Prenatal Diagnostic Technology की मतंगदा Awareness Program अमा Community Health Center सेंगमाइदा पांथोक्रे थरमदुदा Family Welfare Services की Joint Director Dr. T.S. Arun Kumar CSC सेंगमाइ की MO in charge Dr. Tanisibaw अमसुंग Imphal West की District Mission Director Dr. H. Kula Susaruyaki Resource Person सिन्ना इमागी पुकनुंग दा लेरिंगे अवानुंगाई अकी अखंग
खंगद्रिगै नुंगाइना लेरिगै मनुंगदा तरोपा क्राइम अदुबु थिंगननबगी पांगथोपा अवेयरनेस नि पोनुंगदा लेरिबा आंगांग नुपा नुपी खंगदोलगा नुपी ओइरगा लौथोलगा मांगहनबा असि थिंगननबा ing nisingma chamapan marfudra taruktagi ek asi semkhibani manipur dasu ek asi ing nisani subna ahumda chalaiba hauki all manipur nupi marupi general secretary L Sumati Balana nupa nupi anigi sakti yenglaga nupi bu hanthana yengi asigumba asi leitanaba nupa nupi thong manana lerak bakanda chakhotpa haibadu oigani manipur da register tawduna leriba ultrasound clinic singda nupa nupi khangdolaga hatokpa si yoraklabra haibagi akiba leri haiki DM College of Teacher Education gi oja amadi mahiri sina community contact program gi sarugama oina mongsangai da leba BB mental home da acha thak sing mateng pangkhre Andro parking dagi wangkai ningthem pukri mapal tabalambi MGM club ki members sina semjingkhre wangkai amasung gas school kendra anigi MLA na lambi matek asi sembi dabadagi club ki members sina sembani hari साफनबगीदमक्ता अखोइना मतेक मते हजिक सिमजन बाहौरे अदु ngasi फावदा हाइरिबा जगा अनि पुन्ना दैरबे एमएलए अनिसिना ngasi फावदे इंसिन बिरकतबनिरा अदु मखा ताना अखोइ महाराज गरीब नवाज मेमन क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगना लेप लैतना अखोइ खरगा अंगम खरगा अखोइना लोइना सिमजन Jinjakta mipal tangdanaba labukansi family planning na muthalagdiba khunai asi kannanaba angang mangadagi tadana polasi haba wakalonda Indigenous Peoples Association of Kanglaipak Ipak na sinduna numit marini chathagadaba residential cum awareness program gi sarugama oina ngasi Moirang Bisnupur amadi Nambol Kaitelda poster campaign Chijayenba street song amadi placing utkre lubasigi chairman Sapam Chajadumanina Pikraba Manipur gi Labuk Singh yumfam onthorakliba asidagi kannanaba pandamda thoromasi pangthopani masida miyamna sumateng pangbiu phongdoki Labuk magi pangasi haiba labuk kalesi haiba sigi iruinena mapanai laiba mitop singna nomu kangdan henjalakni basingsi ekoi kharmakai ngakthop ngamna bidamta koi mitop ki ming hotel is yaw sing lokthokadabani mitop ki ming body is yaholuidabani mitop ta lam yoloidabani ireba iramdam kangidabani haiba ki wakalon sideida ekoi masina tongan thimamani iruinena ekoina ngasi ngasi khunai sideida family planning na Saithing Piraba, no Mising Hunter Sing Share, Masi Hunter Nupimana, Agang Mari Magarik Tadana Poxy, Missing Yama, Kunaikali, Agang Mari Magarik Tadana Poxy, Hibagi, campaign seasons of Saruma on a Yauzeri. Manipur University ki authorities singna aramakaya maning tawna chathari haina mari lenaba authorities singi mafamda wakat kibakaya laikre Wathok Singh asigi warashinama leitriba fawba Manipur University na makal amatagi recruitment gi thabak thoram sing paikhatanaba wafam media amadi authority singi mafamda khangan kiba lekhrabasu assistant registrar gi post mari longnabagi damak written test April 3 da pangthokani harakliba asi achakpa maidagi haijinbagi thawongni haina desamna khangalakli written test asi khudakta yethokadabani hairi Transport Department at Traffic Police ki matenga loina chatharakpa drive da March thadagi April gi tang ani fawbada niyom lana gari thawba parking tawba pot hena hapchin bana chingba kayadagi fine oina lupa lising yankai khongwatuna revenue kahan bangamde haina Transport Department ki Inspector TS Dinachandrana paumi singda phungdokre ngasi MSRTC gi complex da pangthopa paumi singa unabada mahangna makhatana Jathariba drive asi Imphal City manungda traffic ki oiba chapsaba phibam ama laktriba fawba makhata kigani masida miyamna mateng pangbiu haina appeal tawki Adigi private vehicle sing na koina traffic ki high guideline gi wang mada thabiri bu copy ba mayam si kitang phagadra haina gi makhata drive on is jabani masida public na the private vehicle light vehicle luxury car thawriba adigi driver is in sing na cooperation pibi dragadi Haiba driver say Mapung Pana Mapung Pabanga Moy and in a Kanzi, Maramadina, Pine Anthony Yadava. Kano Kara moral support Kara, high to me, Hivagi, Mong said that more than support Kara, it's in announcing, Leminary station, it's announcing cooperation PBU, Haina transport director transport in Mike Digi, and appeal to Eastern Journal Cultural Center Kolkata na numin marini jathagadabat na oriba director singi Festival of Play ngasidagi langmaidong dramatic union ge hall da hokre hodopagi thoramda Odisha ge sangnaraba theater personality Manoj Patnaik theater critic
Buddha Chingtham Langmaidung Dramatic Union gi Chairman Thongnawjam Ngauba Eastern Zonal Cultural Center Kolkata gi Program Officer Gautam Mukherjee Susaruyaki Festival gi ngasi ahoba numita Treasure Art Association gi Dance and Railroad haiba Maisham Joina Direction Piba Play Utki National Handloom Development Program gi makada Wangoi Block Level Cluster singi ahanba base gi haitoi singthoiba hengat hananaba training galoidana awareness program Kwakaital Akamne Kaida Pangtokre Ministry of Textiles gi Handloom gi Development Commissioner gi makada Pangtokbe Taramadida Nauria Pakang Lapa Kendra gi MLA RK Anand Weaver Service Center Infal gi Assistant Director Design C Raja Sekaran Manipur Apex Handloom Weavers and Handicraft Artisan Cooperative Society gi President Satyavama District Handloom and Textile Infal West ki Project Manager TS Sunila Susaruyaki MLA RK Anana India government and NPC the Mopakala program si Manipur di Yam the Junova Sinfam Amani Tadara River Sel Pukchil Sing the season Aduna Tabokto Matam Oiri Putoli Potok Sing Magunle na Putona Bahonasi Fundoki Society Manipuri Kuraise the Chiloya Yamatin Tana Maruina Within the Gate Chumaka Sassi through the Tuan India की कोई स्टेशन का इंडिया के मार्केट्स में आपका इंटरनेशनल की मार्केट्स में आपका कोई एक्सपोर्ट होना तो वो ममता का देख कोई कायदे की ना कन्वर्स चेरे तो उसो इन वही के लिए फास्ट बंदे April Marie amasung taramatoida tangka gani tong na pangtokadariba Assam Assembly Mikalda Northeast Regional Political Forum gi member oiriba Assam Gana Parishad ki damak campaign da saruk yarunaba MPP ki President and Soba ki dana luchungba party ki miyoi mangana saba miyot kangbo ama Assam ki damak Imphal thadokre team asina Assam ki maru oina Meitei na taba khungang singda koi na chatuna AGP ki mirep singi vote khomgani hari Marathana timba break amamo Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingba su lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga layingba budi najingai da successful hobana hena fai Delta Tutorials for CBSE, Kwakaitel Airport Road, opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course Class 9, 10 and 12 Science starting from 1st April. Vacation course for Nabodaya and others for Class 11 Science from 4th April to 16. Time 10 am to 7 pm. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakaitel Airport Road, opposite Oil Pump. Breaking matungda mukana taramukchari. Lagliba Cherabo Nimita Biamna Pidoinu Kurumba Lapada Kudung Chanaba Pundobom Village Committee na Pidoinu Chingi Akoibada Lamtu Singdokre. Committee President and Chandrana Chinglambi Matek Asi Biam with the BJP Manipur Pradesh RTI Selgi Convener Empore Hanbana Sembani Haike. Empore Hanbana Miamna Chinkabada Nuaina Bagidamak Sembani Mapamasi Lam Koibe Singi Mapamama Ohenanaba Lekolamasu Sembalagani Hana Fundoke. Like from a city, a quarter labor boundaries down way. Kadaipo, quick on Hamaya, have the full committee in the Su, the Yava Pipiria, do Koying Minaraga, and Koymayangi, Koto coaching them, Koto put an Wine Beta Makta, Koy Lake Onamasu, Sargani, Sarkia Tadana, Koymakan Makangi, Sukia, Koy, Masida Tadana, Magising Sida, Koy Lake Onamasu, Public Olama, where to Thobal Police Commando na Wabagai Lamkai Ketelda Acharo Sing check Tobada KYKL gi Kader Ama Fare Hari Police ki Piarogi Cherol Amana Fagalabamio Asigi Maming Tonaujam James Chahikun Gumdoi Apopa Ibopisal Wabagai Makala Kai Dagini Hari
Amarom da Bisnupur Police Commando na Nupi Police yauna taranisi suba Bihar Regiment ki apunba kangbu amaga Kodompopi mamang lekai area da thiba humbagi tabak chathabada KCP mangagi Nupi cadre ama fare fagalabamiyo asigi maming yumnam ongbi IBMA Jai Nifu Mapuroiba Voge Kodompopi mamang lekai dagini mang na fongdorokpadagi loop asigi atopa cadre Laisram ongbi Mani Lema Jai Nifu manga Mapuroiba tomba tabul mamang lekai dagi housing nang ghari gi FCI crossing the labor nupi asisu fagale hairi ngarang numida waram pumanga ga minitara rom chapa matamda khoyatong traffic point maya da labor crematorium manakta gyan mangduna leramba miyo ema Rems Hospital da lakanana bapukhapada lakana bangamdana lekhidraba miyo adu masa maming khangdona ba Rems ki mokta thamli haina city police na khangalakli 11 kV underground cable charge tawgadaba maram oibana 33 by 11 kV Kaisampat substation asi hayang ayupung nipandagi ayupung taramatoy fawba may piroi masina maram oiduna palace compound Sanjentong 14 quarter Mahabali Kalimai amadi Babuparana chingba mafamsingda may fangroi kudung chadaba sigidamak miyamna waraw danaba IED 1 gi DGM ibu chobana khangalali Thawbal District United Women's Organization ki President Oirambi Kangjam Thasana na lekhidabada National Identity Protection Committee NIPCO na awaba phongdokre Luna na akoibagi fibam thamduna laina tinna kayadagi ngakthona bagi pandamda Kangui We Care na lamtu sengbagi thabak leptana chathari non-profit non-political organization asina ngaseyu kangpopi thonggi nakalda sambal khajinduna turelda amora kai thada danaba thabak paikhatke Kaitelgi akoibada lamtu su sengdokhe ngasigi lamtu sengba aduda Kuki Inpi Sada Hills Kuki Women Union Sada Hills Kangpopi Women Welfare Organization su saruk yakhe Mamang thagi tang tarama pandagi hauna tangka ohum thongna Kaibul Lamjau National Park ta chatharakiba sangai masing thibagi thabak ngasi loisinkhre sangai masing hengalam gani haibagi thajaba akhang ahisingna phungdoli WII gi scientist sing yauna People for Animal Sangai Protection Forum Wildlife Activist amadi Forest Department ki staff sing yauna park asigi manungda leiba tower kuntraga mari season aduna masing thikibani ngasi aroiba numita mapung oina Pabo Ching amadi Chingmei IB2 da Conservator of Forest Wildlife Wing El Lukoi amadi Range Officer Laisram Biramangol na luchingba kangbo amana sport mayamgi apunba data lawke Hauzik Park asida sangai kaya leiribagi haibagi data April tha asigi manungda fanglagani sangai chehi khudingi lepa leitana masing hengalakli handak chehi su soidana hengatkani haibagi thajab lei haina Conservator El Lukoi na phongdoke Kaibulam jauna World Heritage Site olakpada Park asigi akoibada khundariba miyamgi su kanaba kaya fangani sangai masing henganaba honabada akoibagi miyamna su mateng pangbiu haike hengalakpa handarpa masi nainaba loina na ngasai gi hariba Kaibulam jauge ngasai gi sangai habitat or pumdigi quality quantity masi su nainaba barja singi impact masi na piriba sapu pur masi khangdolaga ngasai gi hariba park asigi management su masina achoba khoida ngasai gi kari paihagde habado hariba chidike khoina khang Churasampur ki hotel amada nupi amangasi siduna leramle police dagi fangba pauda lekhidraba nupi asigi maming Pamfarai chahi kuntragani thoi apupa Dur Bahadur second MR family line dagini hotel gi record ta Jameson singa kauba amagi mingda entry torami asiba hakchang Churasampur mokta thamkre hauzik sanabagi pau Ngasigi sanabagi pauda Nepal gi Annapurna circuit ki dama Kumari Woodstock School gi Chingkaroi mapan na saba kangbo amangasi MLA RK Anana kwa kaithel dagi lamthakre Chingkabada khwaidagi singnaba amasung khudongtiba thokpa yabagi chang wangba ama oiriba Annapurna circuit asi sea level dagi meter lising manga hena wangba chingshang asi Kumari Woodstock School mongsangaina maruena thawdang lauduna me ahum fawbada pandon yauduna Infal da halaknaba pandam thamli hari flag of asiga mari lenana RK Anana lamdam asigi Chingkaroi kaya na Manipur bu malemda tawbangamba amasung khangba kanbagi khudam ulli ngasi chaliba asi yamna chawna singnaba ama mangda thamduna changshin bani amadi mai pangna halakpada miyamna taramna onaba ngaiduna lari haike Sri Kumari's Woodstocki school since tawbu phangbai se it's a privilege koi kurim se privilege ne koi school sida nate koi kendra nate Manipur nate India gi nate
entire sigi sports adventurism tawriba trekking tawriba climbers in the labor mams adventure sports story mams sing sida masi koi success na koi mayam gi oina global kenoma koi pride on porkane na ina thasje. These are the backdrops see mams in the background ne aduga akoi de lejaba hai ta akoi the national character me am strong is over say sina mo ko any challenges face to kana ko mai pakne. Second Division League April Kurumdoida Kolkata da Sanagadaba match ke official Oidanaba TS Lamthoiba All India Football Federation na khalagle hari. All Moirang Football Association Amofana Sinduna Moirang da Chathariba Mapan Lak Shuba Loktak Trophy gi ngasi sanakiba match da M Khabamna Nisa Thamoibambu goal taruk shino da thoikre M gi Panjal Singh adu M Sanatona goal ahom N Boris TS Bandhuna amasung M D Sanana Panjal amamam chanke hayang SSU Singjamai amasung Trupu Nambol Saragani. Manipur Chess Association gi miye makada Kanglai Chess Academy na sinduna tarahum doirak shuba under 15 second Saturday amasung second Sunday Rapid Chess Tournament April mapan amasung tarada pangtholagani form pisinbagi aroiba matam April 9 ge nungthil pung 3 faubani hari. United People Front Manipur na sinduna chahi khudingi leptana pangthokpa chahi asigi tara suba mega marathon Manipur sem saba loikre hayang ayuk pung 3 ka minute kuntra chapa matamda Olympian KSS thoibana lamtharagani lamjeloi singna hayang ayuk pung 3 ki mamangda organizing committee da report tawranaba khangalali manamathum yenthopagi thoromda Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Lokeshwar United People Front Manipur gi president S Ratan Kumar amadi Athletic Association of Manipur gi president L Ajina Tharomapusing oigani. Manipur Arm Wrestling Association asinduna Model Club Chinga Makada Pangthokiba Kuntraga Marish Suba State Arm Wrestling Championship ke Junior Girls ki KG Nifu Mangada EK Gym ki SS Sarjubala KG Yankaida Model Club ki I Aneshwari KG Yankai Mangada EK Gym ki L Romita KG Humfuda Gym asigi Y Chauba amadi KG Humpudra dasu Gym asima ki KH Menekada ahan batakre Junior Boys की KG Humfuda Mayasagi Benjamin Kamai KG Humfutaru Unit Asigi O Tony Amadi KG Humbudra dasu Unit Asigi N Khandajitna Hanbatakre Master Kanglupi KG Humbudra Manipur Police Sports Club ke TS Rajan KG Marifuda Club Asigi M Jiban KG Marifudrada Mayasagi KG Bijen KG Chamada EK Jimgi TS Sarat Am KG Chama Mathakida Manipur Police Sports Amadi Manipur Police Sports ki TS Tondona ahan batakre handicap ki KG Humbudra mangagi pangthokibada Mayasa gi S Aruna ahan batakre chathariba tournament hayeng loisilagani makadaba sanabagi pau boya ningthauzam dagi phongbigani Thagachari ngasigi sanabagi pauda I-League Football Manipur gi Neroka Football Club na Goa gi Dempo Sports Club pu maithiba piduna sathariba second division I-League final round da point mari phangduna mangjin thakre ahum suba home match oina thas gi tang tarukta Lone Stars Kashmir Football Club ka stadium asida sanaragani Of this match, All India Football Federation asinduna Bharata Football masana hena sakol hanaba amadi masak naiba sanaroi sing puthongna bagi pandamda tongan ba tournament kaya pangthukuna lagli masigi saruk ama oina federation asina sinduna Manipur gi itihas da ahan ba oina foreign sanaroi sing yauba Manipur gi Neroka Football Club ki home match oina ngasi Khomal Lampak main stadium da sanakhiba anisuba match da Goa gi Dempo Sports Club pu goal ani sinoda maithiba piduna sathariba second division I-League ki final round da makok thakibani Neroka Football Club ki maipakpagi goal ani adu David Kesi ngaite amadi Seko How to Boyna match ki taramanga suba minute amadi apiba matamgi ahapa minute anida sanduna match asi maipakibani ngasi sanakiba match asida Neroka Football Club ki sanaroi Imran Khan amadi Kelon Berni da center referee na warning tauki Sathariba League asida Neroka Football Club na match ani sanabada match ama mai pakpa galona na match ama draw satpada point mari phangduna mangjin thari Dempo Sports Club Goa na match ani sanabada match ama mai pakre match ama maithiduna point ahum phangduna ani suba position da lairi
ngasi sanakhiba match asi hek loibaga pawmisinga unabagi thoram ama khumal lampak main stadium da pangthokre thoram sida Dempo Sports Club ki head coach Mauricio Efenso amadi team manager Shailesh Khakera Manipur ki Neroka Football Club ki team manager TH Arun Kumar head coach Gib Rai Khansu saruk yakhiba coach amadi manager singna ngasi sanakhiba match asigi matangda masa ki team singi oiba report sing pawmisingda thamki. The win in football is not only for the faculties, coach or players. It's 50% from the crowd support. Instead of insulting, it should support. Then all the players will motivate themselves. They will do for Manipur. They will do for the Neroka. They will be happy and they will be. Cricket. Manipur Cricket Association sinduna luang sangbamgi luang pokpa cricket stadium da team tarana group ani thokna khaidokuna tha sigi tang mapal digi chathariba ahum suba MCA W Pralhada amadi W Ramananda Elite Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match da PTRC Patsoina Kraw Khamnam Bazar bu wicket tareta maithiba pikre Kraw Khamnam Bazar na toss ngamduna ahanba innings ki batting tobada over kunthra mathoga ball anida wicket loina turaga run chama lauki masigi pakhumda ani suba innings ki batting tokhiba PTRC Patsoina over kunithoiga ball anida wicket ani khak turaga apiba target adi yogduna match asi mai pakhibani ngasi sanakhiba match asida PTRC Patsoi gi sanaroi Pradip na wicket ahum amadi ball 19 da run 13 logduna man of the match takhre hayeng Stadium asida TCMTC Thongju amadi Eastern Sporting Union Wangkhaiga sanagani. Sepak Takraw All Manipur Sepak Takraw Association sinduna haingang makha laikai gi Emsuk ground da team nifu nifana saruk yaduna mamang thagi tang kunthra mathoidagi chathariba 13 suba mini 18 suba sub junior amadi junior boys and girls kunthra nithoi suba men's and women's state sepak takraw championship ki ngasi sanakhiba 18 suba junior girls ki final da SWC team B hianglamna SWC team A hianglambu set ani ama kulhumdoi kunmathoi 12 kunmathoi amadi 15 kunmathoi da maithi biduna champion oikre 18 suba junior boys ki final da SWC team A hianglamna SWC team B hianglambu kunmathoi 18 amadi kunmathoi 19 da maithi biduna champion oikre sub junior boys regu events ki final da PUC team A kairangna SWC hianglambu set ani sinok kunmathoi 15 amadi kunmathoi 13 da maithi biduna champion oikre Volleyball First State 11 Men's Open Volleyball Tournament ki final da Manipur Police Sports Club amadi Lamjingba team Idam Sifaiga sanaragani Young Literature Guidance Program Club konthok jamna sinduna tha asigi tang kunifal dagi team tare na saruk yaduna club asigi volleyball ground da chathariba First State 11 Men's Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba semi final match da Manipur Police Sports Club na IGO oinambu set ahum sino kunmanga taranipal kunmanga kun amadi kunmanga kun mathoida maithiba piduna final sangkhibani ani suba semi final match ki sanakhiba da Lamjingba team Idam Sifaina BSA Moidang Popu set ahum ama kumanga taranipal kumanga taramanga amadi kunmanga taratrukta maithi biduna final sangkhre sathariba tournament asigi aroiba match ta Manipur Police Sports Club amadi Lamjingba team Idam Sifaiga tha asigi tang ahumda sanaragani Makha satharakda ngasi nomugi oiba ingasai pau phobigani ICAR Lampel Party ki phangba pauda ngasi ki khwaidagi sakhiba degree Celsius 16.3 khwaidagi ingba degree Celsius 10.2 Nungshita yauba ising manilgi sang ayukta saada merphumathoi nungthilda saada yangkhimathoi oiki ngasigi nong chukibagi sang 4.6 mm
Nauna khalaba MPCC ki President TN Hawkip ngasidagi thabak puba hawkre Minister reshuffle gi matangda AICC gi luchungba singa unagadawri JCLPS na mapaldagi changselaliba sinmi sing ngasidagi yengsinba hawkre amadi Central Forest Division na Konba Reserve Forest Area da ain gi wangwada lam khopchiliba sing Forest Department na takthokpa ngamdre ISTV ni pizza pau mata session jari biang tabi bismu mukana khumjari